Mantap. Kamu. Hai geng, selamat datang kembali di channel Mama. Aduh, lagi-lagi maaf banget karena sebenarnya di vlog ini tuh Mama ada ngomong openingnya gitu kan, tapi ternyata nggak terrecord. Entah kenapa belakangan ini sering banget kejadian yang seperti ini. Jadi kali ini Mama mau masak nasi krawu khas Gresik. Jujur, seumur-umur Mama belum pernah makan ini nasi dan nggak pernah dengar sebelumnya. Jadi tertarik banget dan merasa tertantang untuk masak. Dan ya, penasaran sama rasanya dan pengen tahu gimana reaksinya Abang dan Kidos gitu kan ngelihat menu yang satu ini, karena pas Mama googling tuh wah menarik banget deh pokoknya tampilannya. Jadi sekarang Mama bikin nasi krawu khas Gresik. Cekidot ya gengs. Tuh jadi ini gengs, dagingnya udah empuk. Dan tadi sempat Mama potong-potong biar dia lebih cepat empuknya. Terus ini sekarang mau kita suwir-suwir. Ini poyah kunyitnya udah kelar. Tuh. Maklum aja ya gengs, karena aduh ribut banget yang dua itu ya. Karena ini Mama bikinnya pakai kunyit bubuk. Jadinya dia tuh warna kuningnya kuning sekali. Ini poyah apa serundeng kali ya bahasa lainnya. Tuh, ini udah jadi. Dan yang ini untuk yang poyah merah. Jadi ini poyah kuning. Sekarang kita bikin poyah merah. Poyah merahnya memang tidak terlalu merah karena Mama sengaja bikinnya nggak terlalu pedas. Tuh, ini udah jadi, lihat deh. Ini serundeng kali ya. Kalau di kota lain namanya serundeng. Jadi yang merah udah ready, gitu juga dengan yang kuning. Sekarang Mama mau bikin perkedel jagung dulu. Memang perkedel jagung nggak masuk dalam menunya, tapi kebetulan udah lama banget nggak makan. Jadi Mama sekalian mau bikin perkedel jagung, terus mau bikin sambal terasi. Dan ini dia dagingnya nih, tuh. Ini bisa kalian biarin gini aja atau kalian goreng. Jadi bisa kalian goreng lagi dan rasanya tuh lebih endes dan lebih crispy ya. Ntar sih mau Mama bedain aja jadi dua. Ini nggak semuanya Mama goreng, sebagian Mama goreng dan sebagian Mama biarkan dia basah kayak gini. Aku rasa sih pasti lebih enak yang basah gini ya, karena ketemu nasi pulen gitu kan. Aduh, pasti endes banget, gengs. Oh, wow, gengs. Lihat dong, ini dagingnya udah Mama goreng. Tuh, masih panas. Dan itu yang direbus biasa. Terus ada poyah merah, ada poyah kuning, ada perkedel jagung, ada sambal terasi, dan ada timun. Jadi ini kita mau siap-siap makan. Ini Mama mau ngebagi-bagi nasinya kami dulu.
Yummy. Ich möchte damit sitzen. Hallo. Yummy. Pakai daun, pakai piring cantik. Tunggu. Tunggu ya. Kokos raspeln. Punya tadi yang agak banyak kasih ini kasih papa. Tunggu Louis. Ini pakai ini agak pedas. Den Mais. Iya, itu jagung. Jagung. Spitze süß. Mama, dessert. Sehr scharf. Tuh, ini Scharf, serundeng. berat? Das ist Bilang, serundeng. Ah, Mama, Zollsam. ja. Serundeng. Sarundeng. Ein bisschen schaffen. Nein, nicht scharf. Mama, Dessert. Nein, ist Paprika. Ich möchte nicht die Schafe. Ja, ist nicht scharf. Ach so. Hey, wir sind mit dem Rand. Ja. Ach Ja, so. Was ist der Unterschied zwischen den zwei Fleisch? Kokosbeer. Nur gekocht und das ist frittiert. Frittiert. Okay. Wollt ihr gekocht und frittiert oder nur eines davon? Tuh, ini. Beides will ich mal. Beides. Tuh. Ja. So, genau. Du ja, dieser? Nein. Nee. Das. Bisschen. Tuh. Okay, du. Ihr seid da. Bilang situ Auge, mata. Bisschen schon still, ne? Mhm. Hey. Hinter. Backen. Wer will da? Die. Mami, Fleisch. Gak mau slice. Lega, ya udah. Mama ambil ya. So ja? Kamu sejak kapan enggak? Kamu selalu gitu. Und da. Awal-awal bilang nggak mau daging. Das sind noch kleine Stück. Der ist weiß. Das ist frittiert und das ist gekocht. Mhm. Gurken bitte. Kerupuk. Mantap. Kann man mal Gurken geben? Die kommen gar nicht daran. Wenn die ganzen Züge gehen. Ja. Schau mal, Mama. Papa, Pizza. Ja. Sambal terasi. Mhm. Mhm. Kamu harus benar-benar bikin yang kayak Mhm. Ja, das gemischt, den Kokos. gimana? Enak nggak? Mama. Enak banget. Enggak sapi itu nggak pedas. Enak banget. Enak banget ya. Mhm. Ih, Mama pengen foto-foto, Mhm. Da kann ich das sehen. Salz. Sambal terasi. Sambal. Das. Gibt es auch Kindersoße? Nggak ada saus. Sambalnya anak-anak nggak ada Mama bikin. Nasi heißt Reis. Iya. Das weiß ich genau. Ich auch. Nasi Ini namanya Nasi. kerawu. Krabu. Ya. Nasi kau. Nasi kerawu. Ya. Mhm. Terus Mama di mana dong? Ya princess. Wonder Woman. Papa Roy ist. Papa Roy ist. So jetzt, ja? Selamat makan. Mantap. Selamat makan. Mantap. Enak banget. Mhm. Enak ya. Enak ya. Ini dagingnya. Tuh kan. Cocol di sambal. Terus begini tuh. Tambah lagi sambelnya dan poyahnya. Terus masuk mulut. So, ich habe alles gemischt. Mhm. Papa, was ist das? Das ist scharf, ja. Ah, Sambal. Bahagia. Sambal. Mhm. Masuk. Laki. Nasi lagi. Ich hab noch 3. Endolnya. Gefunden. Nasi kerawu ini khas Gresik dan Mama jujur aja belum pernah makan ini. Jadi yang original bagaimana Mama aku nggak tahu. Ini udah dibaca Google dan Ich mag menerka-nerka bumbunya.
Enak. Hmm. Buat yang orang Gresik, share resepnya di Mama ya. Alle haben dieselben beiden. Wow. Mama, du sind Reisesel, Papa. Einer wird er frittiert und gekocht. Menta suka yang digoreng dan yang direbus biasa. Ich probiere mal. Also du patzt so. Oh, Jetzt, Papa hat mir schon das gekocht gegeben. oke. Ich probiere mal Süße. Dit is het. Lecker. Wow. Mantap. Hmm. Mantap. Tak man die kokos. Mantap. Die heißen poja. Oh ja. Gelbe poja, rote poja. In Indo-Sprache. Mama, das ist Latte. Ya, daun jeruk. Ah. Resepnya Mama tulis di description box. Mama, Hah? besser. 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 Enggak pedas. Kayaknya mantep deh, ini perkedel jagungnya dicocol ke Lekker. sambal Beide. terasi. Beide. Mama coba sekarang daging yang nggak digoreng. Gut, weißt du? Du möchtest so wenig. Dat is soms zo vol. Darum aber wenig. Was du erzählst, Mama, was Yang direbus juga enak loh. Jadi dia tuh lebih juicy gitu ya. Nur andere Farben und andere Mustern. Nyerap banget bumbunya, masih basah-basah gitu. Soms zo vol. Aku kan tadi bilang perutnya udah penuh tapi ngambil terus. Oder fällt man Mama aus Mond. Papa aus Mond. Da fällt man nicht so. Kenyang banget. So. Aber fällt man halt nicht so richtig. Da hat er keinen Körper oder. Karena kan tadi kami rujakan kan sore. Jam setengah 5. Jam 5. Enak ya? Beide, ja. Mantap. Dua-duanya enak. Ja, lekker. Sambelnya Mama, so ist lecker, siehst du? pedas maknyos. Samantha bikin kerupuk sandwich. Tada! Enak banget. Hoe is het? Enak sih. Na, Louis. Upsi. Hab etwas vergessen noch. Das hier. Mama suka kalau di daging tuh yang ada lemak-lemaknya gitu. Der Bauch weh und wenn ich Bauchweh habe, sagt die ganze Zeit Hunger mein Bauch. Oke. Der ganze Zeit Hunger. Weil ich das sehe, keine essen. It's so crazy good. Wow. Können wir das nicht aufhören zum Essen? Nggak bisa berhenti dia nyomot-nyomot. Coba lah bang. Pengen nambah nasi tapi perut udah sesak. Lala. Kerupuk, kita mama ambil, mama ambil.
Einmal in Indonesien ist viel besser, weil es so leckere Essen machen sie. Oh mein Gott. Als unser. Butong jinakon. Ngerjainnya berjam-jam. Habisinnya 5 menit. Enak ya? Enak. Enak banget. Kata Zoe juga kau. Enak banget. Enak banget. Enak banget. Iya. Enak cooking. Kami udah kau, gengs. Thank you for watching. Thank you for watching. Kekenyangan aku sama abang. Jangan lupa dicoba resepnya di rumah. Ini simple banget. Dan saran mama, bikinnya lebih baik langsung sekali banyak. Pakai garpu. Jadi nggak gempor gitu loh. Jadi udah kalian suwir-suwir, dagingnya maksudnya rasanya udah pas dan udah empuk dagingnya. Kalian suwir-suwir masih yang seperti ini, masih yang basah. Kalian taruh di kontainer gitu, di box. Itu bisa kalian bekuin. Jadi setiap pengen makan nasi kerau, tinggal kalian keluarkan dagingnya gitu loh. Mau sebagian kalian goreng atau sebagian kalian biarkan. Suka-suka hati deh. Poyaknya juga bisa kalian bikin langsung sekali banyak. Yang pasti harus sampai matang dan kering banget ya, biar dia nggak berjamur. Jadi bisa kalian taruh di box atau di bekas. Aku biasanya sih pakai ini ya, botol bekas selai gitu. Jadi tinggal dibagi 2. Kelapa gongseng aku bikin kayak gitu tuh, sekali banyak langsung taruh di botol bekas selai atau botol bekas. Di sini kan suka ada jual salad-salad di dalam jar box gitu. Jar gitu. Taruh di situ. Itu awet banget, taruh di kulkas, nggak akan rusak. Kalau memang kalian masaknya bener ya, dia sampai bener-bener kering dan mateng. Terus ya perintilannya pun, sambal juga udah pernah mama share gimana sambal supaya awet. Jadi kalian tinggal masak nasi doang, goreng kerupuk, dan mungkin bikin perkedel atau goreng tempe, goreng tahu. So simple and so yummy. Enak banget ini. Katanya kenyang, nyomot-nyomot terus. Doyan banget dia Poya. Mama kalau bikin urap, si abang tuh doyan banget makan urap. Mirip-mirip sama urap memang. Dan di Poya ini resep original tuh kalau nggak salah cuma bawang putih. Tapi karena mama doyan basic bumbu urap yang pakai kencur, dan mama suka banget sama wangi kencur. Jadinya mama kasih kencur sedikit. Oke geng, sampai ketemu lagi di channel kita yang berikutnya. Resepnya seperti yang mama bilang, jangan lupa untuk dicoba dan tag mama seperti biasa di Instagram. Mama senang banget dan pasti mama repost buat yang recook masakannya mama. Ya, jangan lupa di subscribe, di share, di like, tombol loncengnya diklik. Keep coming home. Ya, bye bye. Bye. Ya, bye. Bye. Sarangan. Sarimi. I want to talk just. Ini. Doremi, Sarimi. Selamat sayang. Dankeschön, makasih. Mau lihat? Mau lihat. Aku cinta kamu. Aku juga. Lebay. Bilang sayang lebay. Lebay. Enak banget loh dagingnya. Siap, soy. Nggak, emang lu udah kenyang. Ya, lu capek ya. Bye. Bye bye, Mama.